Novo izdanje podcasta Granica postoji. Dragi gledalci, dobrodošli premijerno svakog petka u 18 časova na YouTube kanalu. Svakako možete nas pratiti na drugim društvenim mrežama, Facebook, Instagram, TikTok. Dijelite sadržaje, komentarišite. Hvalite nas ako zato ima razloga, a svakako i kritikujte nas. Svih do sada 10 emisija granicom između pravde i nepravde, ljudskog dostojanstva, slobode i sluganstva. Hodim zajedno sa kolegom Predragom Ćurkovićem i čini mi se, Peđa, da nam i ne ide toliko loše. Prije svega, zahvaljujući adekvatnom odabiru dosadašnjih gostiju, a teme nam se na dnevnom nivou nameću: diplomatska ofanziva na Bosnu i Hercegovinu, pritisci na Republiku Srpsku, suđenje predsjedniku Republike Srpske. Svako ročište pokazuje sve više da je to farsa, a ne pravi sudski postupak, dešavanje u regionu, u Evropi, izbori ove godine u Americi, Rusiji itd. itd. Uvijek u dobrom društvu kolege Gvozdena Šarca. Počeli smo, dakle, spominjali smo prošli put taj mali jubilej, već 10 puta se družimo sa našim pratiocima i gledaocima i kritičarima i hvaliocima na svim društvenim mrežama. Počeli smo sa Antom Nobilom i nekako, evo, poslije ove 10. emisije ponovo otkrivamo ono što smo već u prvom podcastu rekli, da se i sami datumi nekako ne poklapaju. To je ta neka pikanterija koja je došla što se tiče sudskog procesa protiv predsjednika Republike Srpske i v.d. direktora Službenog glasnika, i mnogo smo ih do sada otkrili, a pogotovo smo podsjetili, čini mi se, naše pratioce i gledaoce o istorijskim aspektima svih nepravdi koje su se desile, o geopolitičkim bukvalno greškama koje je naš narod prolazio i evo ponovo se suočava. Bili su tu i pravnici i sociolozi i istoričari, naravno. I evo ulazimo u taj neki drugi ciklus, ako tako možemo nazvati, poslije tih prvih 10 podcasta sa, čini mi se, izuzetno zanimljivim gostom, i sve ono što smo do sada spominjali, mislim da ćemo imati mnogo toga da ga pitamo iz njegovog ugla. Ličnog iskustva. I ličnog iskustva, jel? Gost ovog izdanja podcasta Granica postoji, Ljubomir Borovčanin, i general, i policajac, i haški optuženik, i osuđenik, i oslobođenik. Dobrodošli u podcast Granica postoji. Dobrodošli. Hvala vam, bolje vas našao. Izuzetna mi je čast što sam danas vaš gost i što ste me se sjetili da budem pozvan, dakle, da se družimo, da porazgovaramo, jer razmišljajući uopšte o povodu i o formatu u kom treba da se družimo, ja ovo doživljavam kao patriotski zadatak i patriotsku obavezu. I tako sam to doživio i jednostavno, dakle, meni je čast što sam u vašem društvu. Da, a kažu da je taj patriotizam, i svi naši gosti su Gvozdene to do sada rekli, da se posebno i nanovo pokazao upravo kroz ovaj slogan koji mi provlačimo i kao naziv našeg podcasta Granica postoji, kada smo došli u situaciju da se suočava predsjednik Republike Srpske sa nekim sudskim procesom koji se zasniva na apsurdu. Da li je potrošena ta riječ patriotizam? Ja mislim da je izuzetno bitno ko izgovori tu riječ. Znači, riječ patriotizam je inače, patriotizam kao kategorija ne smije nikad biti potrošena. Ako mi to dozvolimo, a upravo zato nam se sad, da kažem, svima nama sudi, zato što je priča patriotska na dnevnom redu. Inače, ne bi niko imao problema da to nije patriotska priča. I negde od samog saznanja da ću biti kod vas gost i kad sam dobio poziv, pogledao sam gostovanje i neki ljudi do sad, vidio šta je tema, sam naziv Granica postoji, već je dao neki okvir na koji način bi trebalo razgovarati, nego prosto u kom pravcu treba da se odvija razgovor. Pošto ja nisam imao nikakvu pripremu i nismo ništa pripremali ovdje, nego prosto ljudski
razgovaramo i tako je. To je najbolje, čini mi se da najbolje izlaze u stvari što se mene tiče, iskrene sigurno misli. tako najbolje. Onda, Ovdje i nema ništa namješteno, nego jednostavno razgovaramo o temama osim koje procesa, se same nema ništa po sebi namješteno. namicaju. Osim dobro, sudskog osim procesa procesa. nema ništa namješteno. Možda odatle i da krenemo. Ali da vam kažem, koliko je meni čast da gostujem ovdje na ovu temu i ovim povodom, ja vam kažem, vrijeme će pokazati i ljudi koji su prošli kroz slične priče, velika je privilegija da nekome sude zato što je patriota. Dakle, da mu sude za patriotizam, to je verifikacija, dakle, patriotizma sa neke suprotne strane, možemo je nazvati neprijateljskom stranom. Kad se nametne neka tema, mozak funkcioniše ljudski po principu asocijacija, onda sam ja razmišljao šta prvo padne čovjeku na pamet kad dobije neku temu ili nekoga ugleda. Granica. I sad svi mi imamo slobodu, pošto nismo imali pripremu, da pričamo o tome kako ja to vidim i šta znači ta granica. Ja znam šta je ideja, ali postoji granica kao kategorija koja dijeli nešto. Dijeli neke teritorije, neke narode. Postoji granica, ali ja bi sveo priču, ne sveo, nego bi je počeo od toga da i naslonio bi je na granicu između znanja i neznanja. Ja mislim da to sve može da objasni. Nekad kad sam učio metodologiju naučnog istraživanja i kad mi jedan, da kažem, ugledni profesor metodolog objašnjavao šta je granica između znanja i neznanja, a bitno je i za ovu temu. Ja sam svakako bio s ove strane granice ono gdje je neznanje, jer nisam znao odgovor. Ako postoji neko sveukupno znanje, ljudsko znanje na ovom svijetu, ono nije ograničeno, ali ono postoji. Jedan čovjek koji zna dio tog znanja, to je jedan djelić, to je jedan krug, kružnica. To je ono što taj čovjek zna, to je znanje. Ono što taj čovjek ne zna, nije sve ostalo što postoji kao znanje, nego linija dodira između njegovog znanja i onoga što je neznanje. Znači, ono čega je on svjestan da ne zna. Čovjek što više zna, veća je ta kružnica, odnosno duža je linija dodira, znači manje zna. Čovjek koji više zna, on više i ne zna. Jedan koji zna vrlo malo, to je jedna tačka, nema linije, nema... Sad, mi smo došli u situaciju da se upuštamo u ovo gdje znamo puno, ali puno toga i ne znamo, zahvaljujući tome što znamo. I sad, ja mislim da mi na tu kategoriju trebali bi da naslonimo ovu priču. Razmišljajući o granicama, padne mi na pamet naša ili bivša Jugoslavija koja je imala neke granice. Evropa je rušila SFRJ ili bivšu Jugoslaviju pod radnim naslovom da je to boljševički bastion. Ali je razmontirala Jugoslaviju po Avnojevskim granicama. Zamislite. Znači, priznala je granice i to je bila matrica sa drugog zasjedanja Avnoja, a rušena je Jugoslavija kao boljševički bastion. Jedno drugo poništava, ali dobro. Apsolutno je, znači, ali eto, dakle, tako smo mi dobili neke granice. Dobili smo granice republičke, pokrajinske i tako dalje, a onda se dešava, evo sad će taj 1. mart ili taj datum, čini se da je to bila prestupna godina, kad je organizovan neki referendum za izlazak Bosne i Hercegovine iz Jugoslavije. Po tadašnjem ustavu i po propisima, o tome su mogli da odlučuju narodi. Normalno da ne bi to prošlo, jer tada oni koji su odlučivali, nisu odlučivali o svojoj sudbini, da li hoće, nego su odlučivali o našoj. Rešavali su naš status, ali nije moglo da prođe kao odlučivanje naroda, nego kao odlučivanje građana. I oni su nazvali da je to referendum građana. I onda su dobili većinu. Dobro, i ta većina nije matematička, niti je kad verifikovana u parlamentarnoj skupštini tadašnje Republike BiH. Tako je, ali predstavljeno je to, mi smo kao brutalno pobjeđeni. I danas ja gledam neke emisije, neke na federalnoj televiziji. Nije bitno kog nivoa je gost, da kažem, kog profila. Obavezno
on u svom obraćanju mora da pomene manji BiH entitet. Tu je negdje neki radni naslov, manji BiH, i sad neko očekuje da se mi lijepo osjećamo i da kažemo mi vas volimo zato što vi stalno nama, a inače da smo s negdje žali da kažemo mi smo manji entitet, onda bi rekli ne. Ja bih vas sad tu zaustavio da napravim jednu paralelu, nisam prvi koji je to primijetio, kad već govorite o tom referendumu i namjeri tada muslimana i Hrvata da idu u izdvajanje iz zajedničke države. Ključna je, čini mi se, bila intervencija o kojoj nedavno smo saznali, svjedočio posle mandata ambasador Kanade u Saveznoj Republici Jugoslaviji, da je njegov komšija Warren Zimmerman, tadašnji američki ambasador, otišao u Sarajevo i rekao Aliji Izetbegoviću ne idi u dogovor, insistiraj na tome, krenuo je referendum, a mi zapravo to imamo i danas. Tu jednu brutalnu intervenciju međunarodnog faktora, konkretno američkog, dođe James O'Brien, pa izdiktira šta će da se radi, pa mi to vidimo kroz sudski proces, pa mi to vidimo kroz odustajanje stranaka trojke od dogovora, suverenih dogovora domaćih lidera. Kako se izboriti sa tim, gospodine Borovčan? Idemo na teren politike, ali imate iskustvo i prejeratno, i poratno, i nažalost haško iskustvo. Da vam kažem, mi tu moramo biti uporni. Znači, ko misli da je to lagana i borba u jednom dahu, da ćemo, taj ne treba učestvovati u njoj. Znači, ovo je opet borba za probrane. Za probrane koji mogu da nose, koji su ljudi od kapaciteta, kalibra, da drže narod na okupu i da su ljudi svjesni šta to znači. Ako smo malodušni, na prvoj prepreci popustimo, mi smo izgubili. Pa jesmo li? Pa nismo izgubili. Ja vam kažem, ja sam prošao moja, da kažem, biografija ili životna priča ili kako god, ona je vrlo složena. Imali smo, nekad sam bio, znači, i odličan učenik i student i neku odličnu karijeru, krenuo je rat. Dešavalo se sve svašta, puno nam ljudi poginulo, mnogi od njih koje sam ja vodio u borbu. Nismo posustali i ja sam, znači, nekog puta ozbiljnije ranjavan i tako dalje. Posle me sačekalo suđenje. Optužen sam, imao sam ekstremno tešku optužnicu, znači izuzetno tešku optužnicu. Ona je 90% srušena u tom procesu tamo u tribunalu. Borili smo se, nisam klonuo duhom i to inače, znači jedna institucija ili jedan moment u srpskoj istoriji koju treba posebno sagledavati. Govorite o Haškom tribunalu. Govorimo o tribunalu, evo s kog razloga. Da li neko zna podatak ili može da dođe do njega, a Nirnberški proces nacistima koji su prouzrokovali preko 50 miliona smrti. 75. ili 72. niko više nije bio u zatvoru od onih osuđenih. To je zaboravljena priča za 15 godina. Znate li da je ozbiljan broj naših ljudi još uvijek po tamnicama evropskim? Ulazeći u 3. deceniju od završetka rata. Tako je. Ili događaja za koje neko su. Znači, borili smo se. Svako imao, znači, takva nam je uloga dodeljena i određena. Sad, ono što sad, ja znam šta je povod ove priče i granica i suđenja i tako dalje, povod je jedan svijetli datum iz naše istorije. To je 9. januar. Ja moram da kažem, evo ulazeći ovdje, vidio sam kartu, ona djeluje kao dekoracija, lijepa dekoracija. Znači, u tribunalu, pritvorskoj jedinici, mi smo ovo imali na zidu i slavili smo 9. januar. Slavili smo 9. januar svi zajedno. I gosti su nam bili, da kažem, muslimani, Hrvati, Albanci, bili su gosti na... Nisu bojkotovali proslavu. Ne, apsolutno ne, znači čak što pošto. I bili su dobro došli, a i rado su se odazvali. Jel to hoćete da kažete? Tako je. Nije bilo teško da se odazovu jer smo bili svi tu zajedno, ali mogli su da budu u sobama. Međutim, došli su kao... Sad mi smo tamo bili kao izabrani najgori. Eto, vidite, mi se nekako složili i dogovorili, a sad ovdje postoji neki problem, nekome smeta 9. januar. Prve godine kad smo to radili, slomili krsni kolač, to i slava, bili smo zabranili, tamo su bili, doveli su vatrogasce, jer smo morali zapaliti svijeću, prislužimo svijeću, krsnu i tako dalje.
Oni su doveli vatrogasce. Eto, to su nam odobrili, ali su okolo bili vatrogasci i gledali su nas kao u čudu, kao u neku sektu. Sljedeće godine oni su s nama slavili. Probali naša jela, pričali o našoj istoriji. Mi smo se trudili da ispričamo koliko znamo i možemo. Ubjeđivali njih da imamo mi pravo na sudu da lažemo. Imamo pravo po statutu da lažemo. Ali istorija nema pravo da laže. Istorija mora biti poštena. Prema tome, ovo je jedan istorijski događaj koji svakom dobronamjernom bi trebalo da, ne da smeta, nego da prosto... kroz to su nam poslali i eto, krenula je sad čitava kampanja, da kažem, sudi se narodu. Ne mogu nam to oteti zato što mi to osjećamo kao svoj praznik. To je ono što hoćete da kažete, dakle, da je upornost i istrajnost veoma važna u ovome da se ponovo dokaže da granica postoji i da na to niko ne treba da se ljuti i da niko ne misli time ništa loše. Apsolutno. S tim u vezi, dakle, dali ste na neki način šlagvort, jel? Moramo progovoriti o tom dijelu vašeg života, vaše biografije, koja se tiče i ovih prostora i tekako, dakle, o Haškom tribunalu, ali prije toga, dakle, i granica postoji i patriotizam koji ste spomenuli na početku. Kako biti i dalje uporan da to ne doživljavaju kao nešto negativno, da se to ne doživljava kao nešto što će nekome ugroziti bilo šta u životu? Da vam kažem, nama je bitno da smo mi ubijeđeni i da znamo da radimo nešto ispravno. To je do nas. Toliko je znači do nas. Ovo je značaj. Mi smo privilegovana generacija. Kad kažem generacija, mislim na ovo nekoliko decenija. Mi smo istorijski privilegovana generacija. Zbog čega? Mi smo napravili državu, odnosno stariji smo od države u kojoj živimo. Mi smo za nju odgovorni, ona za nas. Još uvijek smo mi odgovorni za ovu državu. Doveli smo je da je punoljetna, ali je puno mlađa od nas. Znači, često čujem tu malodušnost. Evo, ja sam se borio, nemam ništa ovde, on. Pa da li je neko branio ovaj narod, državu, da bi to naplatio? Da li je neko išao da gine, šta bi neko rekao, ti ćeš poginuti, koliko para tražiš da pogineš? Ne postoje pare, ali postoji ideja. Mi smo napravili zadužbinu, znači, za života, to je Republika Srpska. Ja vam kažem, sticam okolnost, znam, putovao sam, poslovno sarađujemo sa državom Namibijom, koja je također 90. 91. izborila nezavisnost. Tu smo negde generacijski. I dole sam vidio kako se država voli. Način na koji se država voli. Znači, odnos prema državi. Ne smijemo biti malodušni. To je proces, dugačak proces. Mi moramo, ovdje kažem zadužbeno, ne smijemo mi rušiti zadužbinu koju smo napravili. Ima to ko da radi. Mi to moramo da radimo, ali na pametan način. Ako to nekome smeta, to je njegov problem. Pošto sam boravio u tim uslovima gdje je puno više kamera nego ovdje, po 15 kamera u prostorijama, zatvoren sistem, veliki brat, tako da godinama. Tu smo znali sve moguće tehnike, psihologiju ljudsku, šta i kako. I normalno svađali smo se povremeno. Ja tu shvatim da nikad se ljudi nisu postavljali kad neko nešto slaže za nekoga. Obično ljudi to navode kao razlog. Ne mogu ja, on laže ovo ili ono. Ne, ljudi se postavljaju samo kad neko kaže istinu. A ne odgovara. Sad, zašto ne bi nekome odgovarala ne istina, nego činjenica da je to jedan datum koji, ali apsolutno ima pozitivno, znači nikome nikakvu štetu ne nanosi. Ljudima, to sam vidio po Evropi, krećući se po raznoraznim osnovama. Često ljudi pitaju šta znači naša 3 prsta. Kad neko digne 3 prsta, idu da ga ubiju. Znači na utakmici, na... Da, u kantonu Sarajevo čak je to krivično djelo zabranjeno. Ne, to je nevjerovatno. Znači, niko, tačno da to nije neko čak štampa po zidovima pa stavi lijevu ruku. Pa to su 3 prsta, to je jedinstvo svijeta i tako dalje. Znači, mi prosto često bolujemo od nekakvih zabluda
koje znaju da budu povod velikoga zla iz čista mira. Generale, ja mogu da primijetim, dozvolit ćete, u stvari meni imponuje koju vi imate snagu nakon preživljenog onoga što ste preživjeli kao haški optuženik, osuđenik, kao što reče Peđa sad, oslobođenik. Bogu hvala da imate tu snagu i volju i da govorite o jedinstvu, o potrebi da se istraje u jednom procesu. Dakle, i danas se Republika Srpska zapravo brani, čuva. Nekad kad je trebalo na drugi način, vi ste u Haškom tribunalu se izborili lično jer ste negdje kazali, evo moram to da kažem, da vaša presuda nije hipoteka ni za Srpsku, ni za Srbiju. Tako je. Znači, ona je bila teška optužnica. Puno stvari, ona je lična. Da, govorimo o događajima u Srebrenici. I često me pod medijima napadaju za ovo ili ono, evo ga presuđen, tako da tačno je to. Ali ja sam presuđen po 2 osnova za propuštanje. Zato što nisam uhodio, tako da nije to bitno. Ja ne želim da umanjujem tu priču, ali šta hoću da vam kažem? Ja se lijepo osjećam. Ja sam zadovoljan jer živim u svojoj državi. Jer taj ko nije imao priliku da ne bude u svojoj državi, pa mi smo valjda jedinstven slučaj u istoriji, u svijetu, imamo samo još Ruandu i iz tog vremena pravosudnog turizma, da kažem, nas su izvozili da nam sude. Pa to nikad u istoriji nije zapamćeno. Nigdje niko nije, da kažem, ja kažem, to je turizam pravosudni bio. Evo vam sudite. Evo nas, ja sam živim u svojoj državi, lijepo mi je, zato ja sam zadovoljan. I volim je i imam snage. Često ja čujem, neko bi se politički obračunavao s nekim, sad gledam to suđenje predsjedniku, a to je neprijateljski čin biti protiv, da kažem, biti na suprotnoj strani. Ajde ga vi pobijedite, pa da ja sjedim na poziciju. To nije pošteno, nije ljudski. Nije ovdje napadnut, kako da kažem, nije zabranjeno predsjedniku da slavi 9. januar, nego brane svima nama. Svima nama brane, ali normalno će najhrabriji doći prvi na udar. To je naša, kako da kažem, obaveza, a i da nekako objasnimo da mi stvarno nikoga time ne ugrožavamo. I na neki način sam ja zahvalan onima koji napadaju ovu priču, jer... Ali napadaju iz našeg naroda. Pa sad tu je drugi, doćemo i na to. Ali ovi koji napadaju sa druge strane, oni nam pozitivno utiču na moral. Ovi koji iz naših redova stvarno bi volio da ne čeka neko takvu priliku da se s nekim politički obračunava. Nije to pošteno. Nije viteški. Sad ovdje, vjerovatno vi možete priču da vodite kako mislite da treba. I ovdje mi je lijepo pa sam se raspričao. Ali malo prije kad sam razmišljao o granicama i u kontekstu dolaska ovdje, imamo ove neke granice koje postoje svakako. Neke ove međuentitetske za koje tvrde da ne postoje, ojačavaju ih oni koji tvrde da one ne postoje. Upravo ih ojačavaju. A te ja gledam nekad jutarnji program televizije, neko ima obavezu da kaže pijačni barometar koliko je nešto koštalo prije agresije i posle agresije. Znači, nevjerovatno koliko je to, se neko trudi da pravi tu međuentitetsku granicu. Da pravi nešto što nije normalno, ljudi. Mi smo, znači, ako sad neko priča o velikoj državi, jedinstvenoj državi, pa nije baš najpoštenije da priča o tome neko ko je razbio onu prošlu. Znači, nije bitno kakva je to država, je voljeli ili ne voljeli, ali neko je razbio tu prošlu državu, sad on je državotvoran narod. Ja mislim da to baš mentalno teško je uklopiti da... A onda se, dozvolite, pojavi univerzitetska profesorica koja kaže, ljudi, nemojte da zamjerimo ljudima što slave 9. januar, ni oni nama baš ne zamjere što mi slavimo 1. mart. Da, profesorica iz Sarajeva, o njoj govoriš, gospođa Silajđić. Da, znam ko je. Profesorica Silajđić. Ospe se drvlje i kamenje, a čini li se vama da je ona usamljena u takvom razmišljanju? Vjerovatno ima još takvih ljudi koji bi na to pristali, ali jednostavno im se nameće to ne može i gotovo. Pa da li u razmišljanju teško možemo zavjerimo mali mozak nekome. Sigurno nije usamljen u razmišljanju. Ali
sistem je takav da je to... Ja sam negdje, čitajući te od Meše Selimovića, Andrića i tako dalje, vraćajući se neka vremena, opisuju sad neke smjenu vlasti u Bosni i Hercegovini, odlazak, to je Travnička hronika, odlazak vezira, dolazak konzula francuskog i tako dalje. Pa onda sad pojavila se jedna klasa i masa kad je bilo bezvlašće, prelazni period. I ovaj nazove fakir fukara. Sjećam se tog termina negdje. Šta to znači? To su, kaže, oni koji su bili nebitni, čutali su. Ali kad je došlo vrijeme da se pokaže zlo i da daju doprinos, tada su proradili, desilo se to, ponovo njih nema nigdje. Sad sam ja, kod nas, evo gledam to iz Sarajeva, neki novi političari se pojavili, da nije sad ove situacije, nikad niko za njih ne bi znao. Ali to je nevjerojatno koja je to energija, koja količina ekstremizma prijete, znači najmoćniji su, najjači. Ja znam da će oni za pola godine zagubiti prošlost, politička prošlost, da je to jednokratna upotreba i da prosto bit će smiješno jednog. To je ono što vi govorite, treba biti istrajan, uporan i ovaj proces da podržimo... I pošten u toj priči, znati i objasniti da se ovdje radi, da kažem, česta stvar koja nije ni po čemu sporna. I ubjeđenje je najvažnije. Znači, od vjerovanja zavisi djelovanje. Ako mi u nešto vjerujemo i znamo da smo ispravni, onda od toga... U šta treba, generale, da vjeruje današnja omladina u Republici Srpskoj? Koji bi to po vama bili neki ideali, neke vrijednosti? Današnja omladina, znači, ima privilegiju da ima u šta da vjeruje. Treba vjeruje u Republiku Srpsku. Znači, ja time ne želim da poništavam ustavno-pravni sistem, poredak ovdje i onda. Međutim, prosto nema kuće ako fali jedan sprat. Znači, nema kuće. Treba da vjeruje u Republiku Srpsku, da treba da vjeruje u njene vrijednosti i da se bori da ona bude bolja. Znači, ja sam zato da mi budemo rigorozni prema našim političarima, vrlo rigorozni u ključnim stvarima i teme. Oni su odgovorni. Oni su na čelu, mi smo ih birali. Oni imaju obavezu da pored svega ovoga budu istrajni na tim, da oni imaju obavezu. Znači, ne samo zbog nas, nego upravo zbog tih koji im vjeruju i koji dolaze, da kažem, iza njih. I to je suština. Treba da u neke stvari i da ne vjeruju. Znači, da ne vjeruju, jer u međuvremenu puno stvari je pod prisilom na raznorazne načine uvuklo se u sistem obrazovanja, na raznorazne... Tako da... Treba li da vjeruju da su Srbi genocidan narod? Kako nam se želi predstaviti preko haških presuda, kako nam međunarodni zvaničnici govore, kako nam komšije Bošnjaci malo pa nam to nabijaju na nos. Teško pitanje možda, govorimo o budućnosti naše djece. Pitanje jeste nezgodno, međutim da vam kažem, ja sam bio optužen za genocid u 3 oblika. Ja sam ga u sudnici negirao, moj tim, pravni i tako dalje, u sudu kojim je sudio. Znači, koja je to tema o kojoj se ne smije pričati? Čim ona ima takav status i neko je nametne, ovo... Mi smo imali u suđenju, znači, neke vazdušne snimke, nekih događaja i sad po suđenju dokaz materijalni ili dokumenti i tako dalje, oni moraju imati svoju, da kažem... Istoriju neku. Istoriju, format, liniju posjedovanja, čuvanja, nastanka i tako dalje. Sad da mi ne bi došli do toga ko je snimio, je li to avionski... Ne, mora se reći da je to vazdušni snim, znači snimio neko nepoznat, tako dalje. Posle kad to prođe, mi smo, znači, jednu svesku u kojoj su oni pisali incertepte sa nekog suprotna strana sa Majevice i tako dalje, znači intercepte, presretnuti razgovori, telefonski i tako dalje, to je frizirano. Oni su tvrdili, svjedoci tvrdili da je to pisano tada kad je slučajno. Da bi mi vidjeli na sveskama italijanskim da na naslovnoj strani čestitaju čestitka za novu 2002. godinu.
Znači, sveska je štampana 7 godina, podijeljena je negdje u okviru pomoći školama i tako dalje. I sad šaljemo Neko će da kaže da je to autentični dokaz. Znači. ali mi nismo imali pravo da to istražujemo, dokazujemo. To se ne smije dovoditi u pitanje. I tada je bilo, znači, da odmah kažem, iz naših redova ljudi koji se ponašali kao danas neki u ovoj situaciji, koji su smatrali da je pošteno da mi glave pogubimo u tom smislu, da izgubimo procese, da budemo što teže osuđeni, jer smo mi mrlja na savjesti srpskog naroda i tako dalje, ne znaju za 100 presude koje sad više niko ne priča o nama, nego priča o generalno presudama, to ne dovodimo u pitanje. Nema više imena, nego samo je li sud presudio ili ne, i to ne smije niko da negira. Dakle, to je ono, govorili ste vi nekad o tome, ali evo i u podcastu Granica postoji u kojem je gost ovog izdanja general Ljubomir Borovčanin. Molim vas da i ovdje to izgovorite. Dakle, najteže optužbe su vas zadesile. To je bio i udruženi zločinački poduhvat i genocid. I spominjali smo tu istrajnost, upornost. Šta je vama pomoglo, osim pravnog tima, naravno, i dokaza, da izdržite i da skinete takav teret sa samog sebe, a onda i sa svih ostalih? Ima mnogo stvari, znači, otišlo bi to, s obzirom da kažem, priča je složena. Znači, prvo je moje opredeljenje tu, uz kvalitetan tim advokata, odlučio sam da se borim. Da uradim sve što je do mene, pa da bar sebi ne mogu da prigovorim. Ako je sila, sila je, nije do mene. Znači, to je drugo. Ipak, znači, iz države i odavde i država Srbija su nam pomogli kroz eksperte, kroz dokumente i na razne druge načine. Znači, ja to moram da kažem. I ja sam, znači, to shvatio također kao ja sam ratnik, znači, po vokaciji. I rat je, borba je sve. Znači, borba je, svakodnevno je borba. Jednostavno smatrao sam da, a bitno je bilo da se izborim, da nekako tu presudu ublažimo, da ne bi moju presudu i krivicu nosile druge generacije. Moji sinovi ili inače, da to ne bude kazna za... Jer stvarno često je pitanje dokad traje kazna? Dokad? Do koliko generacija iza traje kazna? To je gotovo da je filozofsko pitanje. Jer nekome to treba da je ona vječna. I kažnjavam iz dana u dan kako me prozove, ti si taj, ne možeš da imaš ukinut račun, ovdje, sve to, ja živim s tim, ali normalno ne žalim se. To je, da kažem, moj život. Znači, prosto moramo se organizovati tako da svako onoliko koliko zna i može, često je pošteno mi tu državu koju imamo, da je pravimo da bude po mjeri našoj i da nikome ne smetamo, ne radimo ništa loše, ali, brate, da se ne damo da nas ugnjetavaju. Služili ste u Danskoj, je li tako, nakon par godina provedenih u pritvorskoj jedinici i negdje sam pročitao zapravo da kad već, ovo što je Peđa pitao, govorite kako ste izdržali, vi ste izdržali... Sad ćete porodicu i pomenuti, normalno. Sina u pozitivnom smislu. Pa komplet porodicu, da. Da je igrao u Danskoj i da ste imali priliku da ga... I sad je on tamo gledate, da ste analizirali njegove utakmice, učinke. Tako to je. Da relaksiramo priču, to mi je namjera. Tako, u redu je. Sve to tako, više puta sam to pričao. Za sve ove ili sve te godine ja se nikad nikome nisam žalio. Niti članovima porodice, ni bilo kome drugom. Da morat sad jednu možda, da kažem, možda malo nije neprijatna stvar, ali može se protumačiti da je ne... Iz Haga sam zvao jednog prijatelja koji je bio onako isprepadan, patetičan i tako dalje. I sad ima malo vremena pa ga nazovem i njemu nije drago što smo se čuli. Ja možda prisluškuje neko zašto priča sa vam. Ne, to se snima. To je nesporno. Ne, to je, službeno je tako. Pitam kako si, ma kaže, sreo ja ovog našeg popa, sad da ne približavam, i kažem, pa dokle ću ja pope ovaj krst da nosi? I
Kažem ja i? Pa kaže on šta i? Pa rekao, šta si htio da mi kažeš? Znam ja da on tako sretne nekoga i odmah se ljudi rasplaču, nosio krsta. Kažem ja, slušaj, viđaš ti popa, viđam. Molim te, popijte kafu. I kažu mu, niti je on za popa, niti za krsta. Što pa? Ti ne nosiš, nije krst štafeta. Ti nosiš svoj krst. Znači, svako nosi svoj krst. A Gospod odredi koliki je krst. Uglavnom, da odredimo onoliki koliko obori ga na kraju. Pop ti je rekao da će ga nositi dok te ne obori taj krst i dok ti ga on ne pobode iznad glave. Znači, mi smo imali heroja prva 2 mjeseca rata. Vojvode raznorazne, nestadoše. Nestadoše, jer su mislili da će rat trajati mjesec dana ili 2. Ali to je ta istrajnost. A to su iznijeli obični ljudi. Obični ljudi, najobičniji ljudi koji nisu imali izbora. Nisu imali puno izbora. Ali znali su to patriotska obaveza, zadatak i to je to. Prema tome bio sam i na zapadu. Da vam kažem, normalno iz zatvorske perspektive sam ja shvatio da nije baš sve loše tamo kao što mi pričamo. Nismo mi najbolji na svijetu. A volimo da smo najbolji i da niko od nas ništa bolje i više ne zna. Imam iskustvo, ja odem gore nekad i stvarno sam otišao u zatvor gdje sam bio, otišao u posjetu. Jer nemam lošu, kako da kažem... Dobro, nije Danska kriva za vaše... Nije, tako je, ni oni meni nisu ništa krivi. Ali sam možda doživio jednu najvećih pobjeda u životu u toj državi. Na ispraćaju kad sam odlazio, došli su tu autoriteti iz države i saopštili mi. Idemo, moramo te isporučimo u državu iz koje je došao. To je bila Srbija. Ja sam kod njih došao iz Holandije, ali tako je pravilo. Ali isti avion koji te vozi za Beograd, okreni se u Beograd, dođe ovdje, dobro došao. Sad ja sam bio u šoku, šta to znači? Čovjek meni kaže, bio je ministar unutrašnjih poslova regionalni. On kaže, zahvaljujući tvom boravku ovdje od 5,5 godina, mi kaže, službeno Srbe ne da mrzimo, nego službeni stav da vi niste dobri. Ali kaže, zahvaljujući tebi, kaže, mi smo bar 1 milimetar pomjerili pozitivno mišljenje o Srbima. Zahvaljujući ovom boravku u zatvoru. I to je jedna, pobjeda, da kažem, ja je doživljavam kao svoju ličnu pobjedu. Jer sam negde u Haag kad sam došao sam u sobu. Do mene je bio pokojni Milošević, predsjednik. I uđem u sobu, ja sam ulazio u zatvore kao policajac bezbroj puta, međutim, ništa ja nisam vidio tada. Ali rešetke su na prozor. Ja od tih rešetki nisam vidio napolje ništa. Jednostavno pogled zapne za ovu šipku i ne može dalje. Nema. Pomenuli ste gospodina Miloševića? Da, bio je samo da ovo... I prolazi vrijeme, ja se navikavam, vidim malo kroz prozor, dođe vrijeme, ja ne vidim rešetke. Ne vidim ih. Kažem, ja sam slobodan. Znači, kad sam shvatio unutra da sam slobodan, da ne vidim rešetke, ja sam slobodan čovjek. Samo ću sačekati taj trenutak da izađem. I eto, sačekao sam. Htio sam neko možda da zaključimo, Peđa, u neku priču o Haškom. Spomenuli ste gospodina Miloševića, neka anegdota u vezi njega i drugi naši ljudi koji su bili tamo. I da nam kažete, spominjali ste na početku da ima naših srpskih zvaničnika koji su po zatvorima širom Evrope i predsjednik Republike Srpske prvi, Radovan Karadžić u Engleskoj. Ima ih u Estoniji, ima i u Finskoj. Pa evo, krenite. Znači, u Estoniji je Milan Martić, Dragoljub Milošević, general. Zajedno su u vrlo teškim uslovima žive. Takav je to sistem. Ovo ja sam, pričam o Danskoj, ja sam bio u teškom zatvoru, najtežem. Jer sam bio i najteži osuđenik, da kažem. Ali je to opet jedna, kako da vam kažem, u odnosu na neke države, zato to je neuporedivo bolja priča i povoljnija priča. Tako da evo vidite da ja nemam teret iz tog perioda. Drugo, smatram to dio mog života. Kao što sam izranjavan 1994. ozbiljno ranjen, da kažem,
to je moja sudbina, iznio to, nakon 3 mjeseca ponovo bio u borbi, išlo je to, prosto moramo biti takvi. To je dakle sve s one strane. Tako je. Ali ovo što ste spomenuli, prvo svako nosi svoj krst, zavisi koliko je težak i kad će ga oboriti. Ali, dakle, svrha postojanja Međunarodnog krivičnog tribunala, spomenuli ste za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, ad hoc tribunala je bila i pomirenje. I sad ono što ste spomenuli, dokad sam ja ratni zločinac, ako je namjera i namjena Haškog tribunala bila da krivce osudi, žrtve da dobiju satisfakciju i da to doprinese pomirenju naroda i suživotu i okretanju nekim drugim pozitivnim stvarima, zašto ste onda opet negdje na stubu srama ako ste odležali svoju kaznu, ako ste potpisali presudu koju ste dobili i sad podsjećam to, kao predsjednik Streljačkog saveza ste bili na stubu srama, što medijski, što politički. Evo drugi mandat sam ja, znači, predsjednik Streljačkog saveza. Gdje je tu kraj? Da vam kažem nešto. To stat neće. Znači, svjestan sam ja toga. I ja i ne želim da ima bilo kakvu privilegiju iz te priče. Bilo kakvu privilegiju. Neka se i politikom i ostalim stvarima bave ljudi koji nemaju nikakvu hipoteku. Na neki način ja imam. I niko meni nije za bilo šta kriv. Znači, to je moja... Ja ne znam šta bi drugačije uradio da se ponovi, da kažem, situacija i tako dalje. Ne znam šta bi uradio, to sam sebe stalno preispitivao kad budem osuđen, kad budem... Šta bi ja inače drugačije uradio, pa da to ne bude tako, evo, ne znam ja šta bi uradio drugačije. Ovo je sad... Osim što bi, pretpostavljam, ipak stali u odbranu na granicu svog naroda. To ipak, tu nema... Ja i sad smatram da sam, znači, svako je danas vojnik ove države na svom radnom mjestu. Znači, vi, svako ko radi svoj posao, je vojnik države. Danas je najbitnije biti ispravan građanin, ispravan, znači, učenik, student, bilo šta drugo, svako svoj doprinos. Tako funkcionišemo. I zato meni nije jasno zašto neko diže tenziju oko stvari koje, znači, vi rekli ste šta je bio cilj, recimo, sudova pa pomirenja. Pa da li je ikoga jedna presuda pomirila na Balkanu? Ja bih volio da mi se neko javi, kažem, jeste sad, zato što znam, kad je bila presuda, recimo, gospodinu Krajišniku, sad pokojnom, prvo bilo oduševljenje u Sarajevu i onda postavim intervju, neko kaže, pa čekaj, nije on ubio mog brata. Pa idemo, sad smo ponovo nezadovoljni, sad idemo, znači, pogrešnu stvar postavljena, je li komanda, nisam ja zato da radi kome šta padne na pamet, da ubija, da, ne znam nija, da ne odgovara neko ko je uradio nešto što je suprotno, pa ja volio bi da mi je moja država sudila ipak, znači, nego neka druga, time pokazali da tada smo bili nejaki. Tada smo bili nejaki. Ali ovdje sad kad meni je potpuno jasno, znači kad mi pričamo, pa je tema i stavljamo u podlogu granicu, ovdje se može doći do odgovora. Moj omiljeni autor je Samuel Huntington, sigurno vama dobro poznati, koji je napisao prvo članak 1993. pa onda i knjigu Sukob civilizacija i novi svjetski poredak i tako dalje. I prosto meni je to, preko toga se mogu objasniti sve granice. Nisu ključne ove granice. Znači, ako neko kaže da Drina može biti granica, ona ne može biti prirodna granica. To je Jovan Cvijić objasnio. Rijeke ne mogu biti granice, nego slivovi formiraju mentalitete. Isti je čovjek iz Bratunca i iz Ljubovije, da kažem, sličnije nego čovjek iz Bratunca i sa Sokovca naše. Zato što slivovi rijeka formiraju mentalitete. Ne može to biti granica. Znači, nije ni za životinju granica prepliva, kažem. Sad, nešto drugo je problem ovdje.
I nije problem nego odgovor. Granice civilizacija, velikih svjetskih civilizacija, je najspornija stvar i uzrok nevolja. I onda gdje su definisane, recimo postoji 10-ak po njemu velikih svjetskih civilizacija, onda gdje se sudaraju, ovi naši vole da kažu susret civilizacija, a ovo je napisao sukob, što je tačno da je sukob. Na Balkanu imamo 3 velike civilizacije. Zapadna, to je zapadno hrišćanstvo, je li tako? Pravoslavna i islamska civilizacija. Sudaraju se, dodiruju. Od Ukrajine do Malte, odnosno do Kipra, su te države civilizacijski podijeljene i pocijepane države. Kroz sve te države prolazi neka granica koja, gdje god je to nedefinisano, tu su ratovi. Evo, krenite, znači, od pola Ukrajine preko Bosne i Hercegovine, pa Crna Gora, sad Makedonija, idemo naniže i do Kipra koji je gdje god... Preko Bliskog istoka. Gdje god jedan narod karakteriše religija, jezik i kultura. Gdje god je to preklopljeno i nije izdefinisano, tu postoji problem. I to je ovdje temeljni problem. To je ovdje, često nama kažu, kome se ne sviđa ovdje, neka uzme svoje opanke pa neka ide u Srbiju. Pa što ne kaže, neka ide u Evropu ili negdje. Nego upravo nas ustavaju civilizacijski gdje pripadamo. Ali to nije jedan od problema, je to o kojem govorite. Ali ja ću sada hoću da pričam samo o jednoj drugoj vrsti problema. Vi ste jedan iz plejade srpskih policijskih oficira, vojnika, srpskih zvaničnika iz institucija Republike Srpske koji su, kako ste rekli, u tom jednom pravosudnom turizmu isporučeni, presuđeni, osuđeni, efekat pomirenja nije postignut. Mi praktično danas na bilo kojoj poziciji, ne znam, predsjednik mjesne zajednice nije čovjek koji je bio u ratu nešto. S druge strane, bošnjački ratni kadrovi su prisutni u politici, u izvršnoj vlasti, u policiji, u sudu. Gospođa Sena Uzunović, kolega je to vrlo dobro zna i vi ste čuli. Dakle, postoji pouzdani podaci da je bila pomoćnik komandanta u već kojoj 45. brdskoj brigadi takozvane armije Republike BiH. I okej, to je njeno bilo pravo. Ali kako onda možemo da nas natjeraju, da mi prihvatimo kao normalnim činjenicu da ta osoba koja ima tu vrstu backgrounda, dakle bila je u armiji koja je ratovala protiv srpskog naroda, da sada ona može profesionalno da sudi predsjedniku Republike Srpske. A vi ste završili u Hagu jer ste branili svoj narod. Evo da pojednostavim. I to naravno, Gvozdene, pokazali smo to i u medijima, ne pouzdani podaci, nego dokumenti koje je potpisala. Da vam kažem... To je samo jedan primjer. Ovo odavno nije lokalna stvar i nije samo naša stvar naroda na ovim prostorima. To stvari koje se jasno je da se diriguju i istorijski trenutak nam nije naklonjen. Što ne znači da mi treba spredamo. Nije nam naklonjen, ali upravo stup pokazuje snaga, da kažem, i ono zbog čega kao ljudi postojimo tu. Jasno je ovo. Kad bi ja vama, znači ima jedna anegdota, ispričao sam na nekoj televiziji, ali istinita anegdota. Negdje tamo u tim suđenjima gdje sam bio, s tim smo već pretjerali, kad čovjek dođe i polaže zakletvu i svjedok i kaže zaklinje da će govoriti istinu, samo istinu i ništa više osim istine. Čovjek koji je bio, da kažem, iz Sarajeva, kada je završio svjedočenje, želio zahvali sudu kao ono dodatno jer nešto ga ponijelo. I on je tada izgovorio, časni sude, hvala vam što ste mi omogućili da dođem ovdje, da govorim istinu, samo istinu i puno više od istine. Omaklo mu se to, ali to je ono sens 300, to je biser, ali to u suštini jeste tako. Znate, to je bio neki tamo, ajde da kažem da toliko ne opterećuje, međutim, i to je jedna zamka, ako uđemo u to, da ispravljamo tu vrstu nepravde, nju će vrijeme smjestiti gdje je mjesto. Ni tu ne smijemo biti nestrpljivi. Sad je stvarno tako da nekako, da kažem, nisu složene stvari kako treba,
A mi stalno nas ubjeđuju da je to idealna država za koju ako progovorimo nešto da nije dobro, onda stvarno nije dobro. Onda ste neprijatelj broja. Neprijatelj. Dobro. Peđa, hoćemo li možda laganije, nije laganije, već da pređemo sa ovih suđenja? Tu smo negdje u 50. minuti plus ove epizode podcasta Granica postoji sa gostom generalom Ljubomirom Borovčaninom. Kako ide u Streljačkom savezu? Da vam kažem, ja sam drugi mandat predsjednik Streljačkog saveza Republike Srpske. Branio sam se to znači, to nije ništa. Oni su digli galamu tu, pa kao tražili su me da uzmu od mene izjavu, što nije tačno. Znači, ja sam izabran, mi smo pomagali Streljački savez Bosne i Hercegovine koji je blokiran, pomogli im da profunkcionišu, imamo naše ljude, naš čovjek je predsjednik Skupštine Streljačkog saveza Bosne i Hercegovine, upravnom odboru imamo, dobili smo donacije zajedničke na nivou Svjetske streljačke federacije, znači nema ništa sporno, ali sad je to nekome, moja presuda je takva da ja nisam izgubio ni jedno bilo kako pravo, građansko pravo, osim slobode na određeno vrijeme. Slobodu na određeno vrijeme sam izgubio bio. Kraj priče. Druga je sad stvar, da li ja imam i koliko imam snage i normalno da ja nisam čovjek koji će ići da stavlja nekome prst u oko da kaže evo ja sam se vratio, evo, znači nisam, nije meni drago što sam ja bio u ovoj priči i što, dakle, volio bi da je to nekako drugačije. Osjećao se ja krivim ili ne, to nije bitno, ali kako da vam kažem, ne može, ja ne znam, do kojih granica bi neko gonio nekoga da ga uništi. Znači, ako ja moram da kažem da smo i manji BiH entitet, ako to ne kažemo da sam neprijatelj države, pa šta mi radimo? To ja hoću, kaže kolega Gvozden, na lakše teme, pa ovo je na izgled lakša. Međutim, i to smo spominjali u nekoj od prethodnih epizoda podcasta Granica postoji. Imamo vjerske službenike negdje kod Zenice koji kažu ima da svako dijete nauči da koristi oružje i da bude bar u lovačkom savezu, a da ne kažem u streljačkom savezu. I to nije problem, a ovo je problem. Ali eto, ja ne bih volio da nam oni budu i mjera i povod da se mi izjašnjavamo na takav način. Evo, ja kažem neka bude da su u pravu. Ali ovdje kad sam ja bio na dnevnom redu, pitao sam ja ko je bio prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine. Pa došao iz zatvora. Došao iz zatvora. Svi za njega glasali. I onaj ko me napao na televiziji, i on je, posle ga i on, međutim iz nekih drugih razloga. Prema tome, mi drugima znamo da sudimo, a sebi znamo da opraštamo. I tu smo nekako vrlo lagani u tom smislu da nekoga osudimo, pa je li moguće da smo mi za sve krivi, da smo svi mi krivi? Znači, je li to moguća ili nemoguća država? Da, to je ta neka asocijacija na mali Hag. Da, pa pričali smo dosta, ali evo možda i tu da zaključimo ovu priču o sudovima, o Hagu. Haški tribunal, sud BiH, mali Hag, tamo je više od 1500 godina su Srbi presuđeni, 2 puta više nego zajedno i Bošnjaci, Hrvati, Albanci. Gotovo pa da je ista situacija i u sudu Bosne i Hercegovine. Koliko Republika Srpska može, narod Republike Srpske, da vjeruje tom sudu i tužilaštvu BiH. Gdje rade i Srbi, i to da kažem, i kao tužioci i kao sudije. Da vam kažem, tu temu mogli malo da razložimo nekoliko segmenta. Prije svega, nije suština koliko je godina kazni izrečeno tamo, nego koje su kvalifikacije. Šta je sadržaj presuda? Dugoročno je to bitno. Znači, da li sam ja dobio, a dobio sam 17 godina, da li je 27 ili doživotna ili 7, ja vam kažem, vremenom je to nebitno. Puno je bitniji sadržaj moje presude. Kad govorimo o
suštini, znači o suda i tako dalje, odnosno o posljedicama koje on može da. Ovo sad što je, mi tamo nismo mogli previše da učinimo. Vjerovatno u Sarajevu bi moglo više da se, da kažem, pomogne ljudima i obrati pažnje, jer nijedan čovjek tamo, nijedan slučaj nije ne treba zanemariti. On može da se vrati kao bumerang. I ja znam da je to sad tema zbog ovog aktualnog suđenja. Ali sjećam se i kad smo malo imali neki status u Srbiji, pa je otišao čovjek, predsjednik Srbije, da li je tada bio premijer Srbije, Vučić, je otišao u Potočare da se pokloni, malo ga nisu ubili. Znači, posle toga njemu ništa nije trebalo objašnjavati. Možda on mislio da sam ja stvarno otišao tamo i življavao se, uradio to i to, ali on otišao sa cvijećem. Otišao sa naklonom, znači da kaže, izvinite, ne, malo je to, trebate linčujemo, da te ubijemo i opet da kažu s pravom smo to uradili, jer to je eto, to dovoljno objašnjava i ko doživi, njemu ne treba ništa pričati. Slučaj i dalje bez epiloga. Generale, i ovo da pitamo, bili ste par godina i u toj nekoj priči oko namjenske industrije. Hoću da vas pitam iz razloga, ona postoji na prostoru Bosne i Hercegovine, Federacije BiH, Republike Srpske, ali nekako tom geografijom znatan dio ostao na području Federacije, Bugojno, Konjic, Sarajevo, Novi Travnik, prave sve. Pa onda slavodobitno se sjećamo izjave Bakira Izetbegovića, pravimo oružje za ne daj Bože. Prepadne to, ajde da kažem, ili ne godi uhu nekom Srbinu u Republici Srpskoj ako znaju da mogu napraviti u Novom Travniku haubicu 150 i granate i municiju i tako dalje. Gdje smo mi? Gdje je Republika Srpska? Ne prizivam rat, da me pogrešno ne shvatite i naši gledalci, daleko od toga. Prošli smo ga pa svi znamo. Ali namjenska industrija pokazuje se i ova posljednja dešavanja postaje sve profitabilnija, nažalost, ali je profitabilna. Vidite, to što je Bakir izjavio za ne daj Bože, ima gora varijanta da je izjavio za daj Bože. Onda bi rekao daj Bože rata da mi ovo pokažemo. To je nesmotreno, neoprezno. Nikad oni ne mogu na taj način postati neka sila ili ozbiljnija prijetnja. Ja to odgovorno tvrdim. Ali nešto drugo je, znam, znači, i sad sam ja vezan za namjensku Republike Srpske. Mi smo tu, da kažem, puno manje, imamo svega 2 ili eventualno 3 kompanije koje nešto rade, federacija puno više ulaže. Ne možemo se mi tu na federaciju ljuti, odmah da vam kažem, ne treba se ljutimo. Odnosno, niko nama ne smeta da razvijamo taj segment. A da li zaista niko ne smeta? Da li možemo? Da li nam međunarodni faktor prije svega dozvoljava? Evo, ja sam u toj priči, mi nismo imali do sad nikakve problem kapaciteta. Ali da vam kažem nešto, sad to možda izgleda pojednostavljeno, to je posljedica nečega što se dešavalo prije 10 i 15 godina. Kad su upravo stranci išli da unište taj i uništili. I sad nam kažu slobodno radite, ali nemamo kapaciteta. Počnite iz početka. Sjećate se da je čišćena država na Orlu fabrici. Da su smjenjivali ljude, zabranjivali djelovanje političko, kao izvozilo se ovo. Znači, sve je to uništeno. I sad kao niko nam ne smeta, ali treba to dići iz pepela. I ne smeta nam koji mi radimo sa kompanijama u federaciji, da kažem, opredeljeni smo jedni na druge. I u Srbiji i u skladu sa propisima radimo, izvozimo u svijet. Idemo na sajmove. Evo sad ovih dana je vlasnik kompanije u Saudijskoj Arabiji potpisao, znam, vrlo ozbiljan ugovor. Ali nekako... Govorimo o Bratuncu. Tako je, tehnički remont Bratunac. Mogla bi tu država malo, nikad nam niko nije smetao. Pomogli su kad god smo se obratili, ali moglo bi više da neke nam te firme propadaju koje nikad više niko ne može vratiti. Znači, mi smo držali neke sastanke, ljudi koji rade u namjenskoj i oni iz države koji su zaduženi. Svi smo stali u jednu malu salu, svi za jedan veći sto poplikave. To je tako da
kako da kažem, istina je ono da je stanje tako, ali nije nam baš tu niko Toliko kriv. Nije. Ali dobro, ima prostora da se Ima, dižemo. sigurno i to ovo možda bude apel i moramo malo da budemo kritični negdje. Zašto da ne? A mi imamo pomoć, znači koliko se moglo vjerovatno, a sigurno može i više. Začas prođe sat vremena, još koji minut i da ne propustimo isto aktuelna tema i nekako ima veze sa namjenskom industrijom, priče o vojnom roku. Ponovo u regionu vrlo aktuelne, kažu, bit će i izborne teme, onako top prioritetne. Šta kaže bivši vojnik, bivši policajac o tome? Na neki novi način, Ima jedna izreka, nema bivšeg policajca i još nešto, ali to drugo neću reći. Formalno niste. Da vam kažem, također je nezapamćeno, gotovo da ne postoji država da ona nema, znači jedna ozbiljna generacija, to je znači 20 godina mladića, djevojaka i tako dalje, nemaju ni jedan sat prve pomoći, kurs prve pomoći, a ne bilo kako. To nije normalno. To nije normalno. Znači, ranije to bilo u sistemu na raznorazne načine su ljudi osposobljavali, sad tu nema ništa, sad je također i to je bilo vrlo popularno da nam ništa ne treba. I evo ja sam taj koji ništa ne zna, nego znam ovo nešto da kuckam ovdje i onda i evo mi smo mi nemamo neprijatelja, ali ne znaju nam djeca prvu pomoć da pruže. Ne znaju da isključe kad je požar sklopu, da kuća nema struju i tako da. Prema tome i da znaju, moj stav bi bio idemo svi na neku obuku. Prosto zdravi je narod ako ustane ujutro ranije pa uradi fiskulturu. Tako, ako je osposobljen, zna da nešto može da uradi. Mada, ja sam se šalio, kažu, ne znaju djeca nije na drvo da se popnu, a kamoli. A da vam kažem nešto. Znači, nekad smo imali ta obrazovanja, u ratu smo imali 10 ljudi kad se nađe zajedno. Vjerujte, tu je bio i harmonikaš, i mesar, i mehaničar, među 10 ljudi imamo sve. Nevjerovatno je bilo, jer tako se živjelo da se osposobljavalo se kroz raznorazne. Sad te kategorije, kad se djeci pominju ili momcima, neke organizacije i ono gdje se neke vještine, niko to čuduje se kao da smijali se pojmu civilne zaštite. Za narod nije dobro, za naciju. Nije uopšte za državu. Također tu kad se ispusti jedan period, treba će na 10 godina više, 10 puta više da stignemo, da dođemo na nulu. Ovo što evropske države prije 30 godina mi smo bili puno napredni za većinu Evrope. Ali ajde da kažemo, svjetla nam je tačka naše Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa hoću da vas pitam, ne kao bivše policajce, evo, penzionisan nam, kako vi vidite, kako cijenite spremnost policijskih jedinica, specijalnih jedinica koje ste i vi nekad u ratu vodili? Da vam kažem, to je prosto da ne krijemo puno, naravno. Koliko mogu tu da budem objektivan i ne treba da budem, nego moram biti subjektivan, znači meni je Ministarstvo unutrašnjih poslova najvažnija institucija u državi. S druge strane, u kontekstu ovih događaja zbivanja, to je naša jedina operativna snaga u smislu da zaštiti stanovništvo. Dakle, od unutrašnjih stvari, javni red i mir i tako da, ali na neki način i postoje tu, uložene su godine, decenije rada, truda, opremanja. To je, da kažem, nekako imam povjerenja u tu instituciju. Često je to na udaru. Međutim, koga kriminalci vole, jasno je, znači, šta je u pitanju. A mi vidimo taj MUP na 9. januar kada pokažu se u punom sjaju, rekao bih. Pa ja tu uvijek budem, puno mi je srce i drago mi je i nekako sam ja ponosan što sam negde dio te priče bio, pa je na neki način i sad. I od tih opreme 9. januara 4 bitna proizvoda su iz tehničkog remonta. Od paradne puške, eto, to je to. Tako da mrdamo negdje malo naprijed dogod imamo mi tog materijala, ljudskog potencijala, ljudskih resursa. Nada postoji i tu nema
nazad. I evo, dok mi pribudimo kraju snimanje ove epizode podcasta Granica postoji, pojavila se informacija iz krugova, kako je rekla šef kluba poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, šefica kluba SNSD-a Sanja Vulić, da postoje neke informacije o mogućem atentatu na predsjednika Dodika. U kontekstu ovih ročišta dole. Negdje oko suda tužilaštva BiH. Pričate o MUP-u Republike Srpske. Čuo sam jutros ili prije ovog razgovora sam čuo za tu informaciju. Da vam kažem, kao policajac ili neko iz te oblasti, svaku i najmanju informaciju treba shvatiti ozbiljno. Ozbiljno je pristupiti kao da... Ali nekako da sam to čuo od ministra bezbjednosti, unutrašnjih poslova i tako dalje, malo bio je, kako da kažem, moj odnos prema tome bio, da kažem, malo drugačiji. Najčešće sa takvim stvarima da izlazi u javnost, da budem iskren, nego se preduzimaju mjere. Možda jeste to politički način kad objavimo onda, ali uvijek, da kažem, takva mogućnost. Opreza nikad dovoljno. Ali upravo to je apel službama i onima, a drugo je i onima, ako nekome to pada na pamet, da kažem, da se okane ti stvari. Ne treba nam sukob, ne treba nam konflikt, treba nam mir, da tako dokažemo ko je bolji i pokažemo. A imali smo priliku i na poligonima nekim ratnim da pokažemo. Znači, mislim da se treba okrenuti u drugom pravcu. I evo ovo apel svima da nam pomognu, znači, i da shvate da se ne radi ništa što nije poželjno. Samo sad ste kazali jednu rečenicu, pa me to samo ponukalo još jedno pitanje. Peđa, možemo privoditi kraju. Vodili ste jednu od jakih jedinica tokom odbrane otadžbinskog rata, najjaču. Evo. Ja neću da uvrijedim druge. Hoću da kažem, da li ste ikad posle rata dobili eventualno priznanje s druge strane? Jer sam često pričao sa ratnicima, pa kažu posle rata su mi sa muslimanske bošnjačke strane ajde kažem, pružili ruku, kaže, tukli smo se sa vama, bili ste viteški, opasna jedinica, dobra jedinica. Da li ste dobijali priznanje u ratu neprijateljskih jedinica za specijalnu jedinicu MUP-a? Prije svega u toj nekoj pritvorskoj jedinici tamo gdje smo bili smo, mada je najmanje ratnika bilo oni kojima se sudilo za ratne zločine, što je vrlo zanimljivo. Ali smo se sastavili, rado smo mi pričali o tim stvarima i bez problema. Ko je bio s druge strane? Pa evo, mogu nabrojiti, znači, od Gotovine, Nasera Orića, Kubure iz 7. muslimanske, evo redom, znači, sve to mogu da... Pričali smo im o tim stvarima, bez kompleksa, kako da kažem, analizirali neke bitke i susrete i šta ja znam, znamo mi ja znam i za neke situacije sa druge strane gdje je bilo za respekt. Dakle, ne možemo mi reći. I pričali smo nikakvi ratnici, nikakva vojska, pa s kim smo se tukli, ko nam je nanosio gubitke. Ne ponižavamo njih, nego sebe. Tako, evo i za nas nek kažu šta god mi smo bili ozbiljna, a drugo jedinica kojom sam komandovao, ne kažem, u ratu, specijalna brigada policije, je bila izuzetno jaka jedinica, sastavljena od 10 odreda iz cijele Republike Srpske. Znači, nemamo izgubljenu bitku. Imamo izgubljene živote, ranjene ljude i tako dalje, ali to nam je sudbina, to nam je poslovni rizik. Da kažem, evo, sastajemo se, imamo dane jedinice, brigade, odreda, često i lijepo nam je u toj priči. I eto, da bude za sami kraj i da bude onako u nekom tonu, kažu da je pomirenje među narodima prvo uspjelo u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala. Tamo su se slavili i rođendani, i slave, i krsne slave, i Dan Republike Srpske, i živopisni likovi. I Bajram i Božić, jedan i drugi, znači sve tako. I padali su i stihovi i... Možda nešto za kraj od toga, neka anegdota?
Pa ne znam, da vam kažem nešto. Govorili ste o živopisnom liku Darija Kordića, da ne kažemo Slobodana Praljka. Ne, ja sam više u jednoj emisiji pominjao Praljka, sad je pokojni. Ali da vam kažem, kad ima tu, znači, puno je godina, pa se svašta je tu dešavalo. Nismo mi klonili duhom tamo, pa da smo samo gledali ali najčešće sam ja izbjegavao da prepričavam te anegdote. Prosto nekako time, ima još puno ljudi koji su u zatvorima, kojima se još sudi. Tako dalje, time bi ispalo da pravimo od toga, znate, pretvori se ta priča u neku priču kao to je, tamo se nešto šalili, pravili neke šale, anegdote, malo da kažem, a bilo je svašta. Znači, tako smo preživjeli. Mora se na taj način čovjek mentalno sačuvati i izdržati tolike godine. Generale, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili naš gost. Hvala vama. Zadovoljstvo mi je. General Ljubomir Borovčanin, gost ove epizode podcasta Granica postoji, redovno petkom od 18 na svim društvenim mrežama. Gvozden Šarac. Kolega Predrag Ćurković, hvala vam na pažnji. Pratite nas, dijelite sadržaj, kritikujte, ponekad i pohvalite. Svako vam dobro želim. Hvala vam.